Hamren town media cell to ham churu par peglo or teng pen ki prateng ben aji tong thekapot sitodat semet ronghan hum central committee hin pen press conference ki phanang ko galam thi bang ki annual conference in denget home non pen ap tarik kep conference bi poni do so amelo karbiang lo madang pen kapre state kapre district pen ta itum ga hang hum along so conference na che tong ye tum dupik lasi jaseme na bangel tu wa telephone pen ge pachini pe dune delo lasi itum lastu social media ing lasi pachini pono la pen ge ladak ke claim rapper tu reception committee president Arsong Ronghang, lapen ge secretary Sartri Ronghang, lapen ge Bida Ronghang, lapen ge pu Central Committee Bidisar Longsing Ronghang, lapen pu alang letuman talo, lapen ge Central Committee Finance Secretary Bumson Ronghang, lapen ge do kaprek tumlong claim rapet ajir piatu, lasi ahok pena bangke itu lasu nohum, bukan jeseng nang ko kalam di bangke, akaprek alam nahok talile itu mithan ke plan ke thina su kaching thum aron kaching thum la pen kachini khat ja pha mu tuma tumu lum tum kadu wela da only no hum a meeting do pola pupini bujot gali da aru kachi sharing ya hom dupik kaching wai ya hom dupik ko si phiang thum lai khadu ko ga chi nya je pan se la sono hum ke sing asi kumane nang kudun de jot kumane nang mathan nang lidun de jot atum kapaselura la magani tu ke chini ni Oke, itu mungkin dah kan mesen tak kan klaimnya pansi, lapen kini tu kan ricu kai pina opsi, ricu jom si karbi cepat dulu prote, aku macam coklim ni, hai itu beda itu kacil langnya kena, suatu proses lah suatu mungkin bagi senang kok. Tapi ese full karbi yang mau, hatu bawa kai kaprek lapen dia, full kaprek macam ada kahin nuna macam ni lah mama siapa, lapen dia curolo, nanti media tu kan lasolam pasti takko, lapen dia penap baji. Sirkep kalau dari rumah pulang bagi cengok, pada tarik kepan ini aju, apa si pajuji, lasi curul, lalu mengadu ya kalau tinggal itu nanti kalau lasi kami pajut karena. Mulai menjelang si rohan untuk senang kau itu rohan, konat itu bahaya cuci apa, itu bahaya cuci Kisung bahaya kecil mate bahaya jadi tham kecil mungkin apa, terus itu bahaya nok kesek, sehingga itu nang itu kaprek pura tu sedar, kain menang mata tunangnya, itu lai pusar bisa, itu diri terang cuci ni yang hanse, itu bahaya nok kesek. Kasi ni nali tongpan tuniri lau kapre pura tong ada dia rohan dia masona kahin itin di pansi ni nali tongpan suri nali tongpan kadong video lau si hai bang mahumarang dia dan apa masih pilih cumi dia ben, nah itu orang begini lah. Tiga sisa, kehang pun malah karibur Thomas Council nama CM Dr. Tuliram Ronghang, lagi nama CM tak kidong lang lagi ni tu Ronghang nak masang stami chief advisor, hasilnya pasal tu Tuhan lo, lagi nasi tu pun bangke, guest of honor lah bangke, ni tu karibur itu, dah orang orang tu kiding bom. Hai Longsing Ronghang karbi itu dan masih Tuhan Allah lapen ke aku biasa benar hak lah pasal kasih itu hai Longsing Ronghang mana MLA orang kata MLA alam pas kami diri Tuhan Allah lapen ke suara orang kami non kibom Dr. Tuliram Ronghang karbi Thomas Council CM alang cor atau hai ki kaci terus dia pas kami itu apa yang kami Longsing Tuhan Allah lapen sudah hak mana karbi cuti pada Tuhan Allah bila kusol lapen ke aku invited guest khusus kami itu penan itu Muhammad asal kiki dumbom ajak
pracaya song sama jahat kecil mau tunggu jahat ke mana XMC XEM atau song kecil mau tunggu lapan api tiada di rumah sama tunggu hapung lo